Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa shalla man idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara, siapa saja yang ada 3 perkara pada dirinya, maka dia itu adalah munafik. Nah, macam ya buat apabila bak sidra urang nal macamnya nyan ganyan munafik. Makna ji pu ana mencih naban le ya, salah satu manteng na bak urangnya yang gekeun urangnya munafik. Lahir lain, batin lain. Wa in sama wa shalla, sekalipun dia berpuasa dan dia sembahyang. Ya, walaupun gak nyan puasa, walaupun nak sembahyang, tapi tetap gecap dengan munafik. Menya munafik yang kebebut, urang pelahi Islam som kape. Ya. Nyan munafik hakikatan. Nyo saban lagi munafik urang. Kan kafir kan. Menya munafiknya lebih parah daripada kafir. Nyo urangnya saban ke tipu munafik. Orang saban luar dengan dalam beda. Ya, i luar mameh, i dalam pet. Yang pertama, man idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara nisya dusta ya. Asai kagak pernah habanya si sulit saja. Ya, pu yang pernah sulit. Mana sulit pu haba hana sesuai dengan kenyataan. Yang sulit itu. Ya. Pura hatra yang hana-hana. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji nisya menyalahi ia. Yang kedua, ya, apabila ge menjanji pasti ge menyalahi, ge ingkari. Hana janji yang getepati, asai janji ge nyam janji nyan tetap ge ingkar. Malah ada orang ya, agak bahasa haba ke bahasa dengar ya, ikutnya asai item janji legap na janji nyan meri tenang tu. Kaedah mana na janji na puapre. Ya. Monya tam janji gepetih le urang, mana janji ha gepetih, maka uri menjanji tu. Ya, janji jule. Kupu ngak gepetih le urang. Ngak tempo buat. Mana yang kedua menyaya ke buat ti. Ya. Maka karena gue menjanjinya untuk menyenangkan, gue dapati tekahai kai tuntut le keadaan. Nyo yang dia ketanda munafik bu, asai menjanji pasti ingkar. Tidak ada janji yang ditepati. Ya. Alian yang kedua, wa idza tumina khana, dan apabila dipercayakan nisya khianat ia. Ya, wa tariju amanah khianat. Ini tikun amanahnya hana mencih titipan, ya. Biasa kita yang amanah kan titipan. Ya. Apabila dipercayakan, apa saja yang dipercayakan pasti berkhianat. Ya, urang enggak percaya gitu, tapi kita tak khianat. Urang yang percaya gitu yang lain. Nyan munafik.